Daddy, I saw my sister Equiapin Polo on the internet. Me banza atiraku Equiapin Polo me okoto. Onya me babie muda. Ni ya yeso oda na di wo internet no so no. Me ma paw no. On frame se ne papa diem. Yeah. Daddy, you can't disown her. She's your Me daughter. banza atiraku usa enso never bi wo ha winim. Nara wonte ha ana me bisa wo ma me about Equiapin Polo a. Oye ya me frimfram. Me pa chawo me frante me go inti me ni prepare goru. Daddy, my sister is now a celebrity. Hey, me banza atiraku celebrity no ye di ana. Mi bibi edru na mi pesika kwato no sali meeting ni betima kwato ana yey Equiapin Polo nya me babiem. Oh, Daddy, please forgive her. Mi nya me ne efu ene be hu Equiapin Polo akwa mo ye mo se mi okoto me ye me abedi mi bi he mi mbi abeka e internet aso ya set ade buchi mo sreta ade mo yey. She will change, Daddy. Pray for her. My son Sasa Sreku Equiapin Polo is going to the internet. Open the pussycat for the dogs to enter, fight, cutting people, acting to the Ghana, to the price of Mamaduga.